strength. Amen. Nehemiah vale sefulu. Oli 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 leri lo malo sila. Lau sila pese. I never lost my hope. Ooh, I never lost my trust. Oh, I never lost my faith. I must have all. Oh, I never lost my grace. I don't mind if I'm lonely. Ooh, I don't mind lonely. Oh, lonely. What to do? See me out. Sofa Yesu. Amen. Amen. Ja, vi er le tua i le nea fiafi. Ja, apo ia tule vi inga, malfa tai i le tua. Ia o lopo kalama masani nei, o le Jesus is the Answer podcast. Ia, ia sa taitasi. Ia, pe wa iei le nei a sa, le au watato au lia mai, ma le fia, ma le vi inga whaftai i le tua. Ona, o le nei fo ia vanoa tā ua, ia ua mawhai ei ona pa ea ina atu ai le tātou polkalama i le nei a fiafi. Ia, fo i alvi inga malwhaftai i le tua ona o mea silisili ua i whaia mo i tātou. Le ngata fo i leo le nei a sā ia sa tātou talia i le toto ma le tino manu malo i Jesu ke viso. Sa maliu lungo sa tauro. Ia, ina ia whape nao na tātou maua sa orotonga. Ina ia whape nao na tātou maua le alofa o le atua, le ngata i lea ia, o le ia whape nao na mama ma wha mangalo i nai o tātou wangsala. Ia o le vi inga ma le wha whetai e maualunga lea i le atua. Ona o lona alofa muti muti vale ia i tātou. Ia e whawhetai le neia sā o whape nao na tātou au lia mai le neia fiafi. Ia e tari tonu o le nei taimi ia e te leonisi o mawhtanga ia o loo o mafuta i le atua i le nea fiafi ala i le tāpua inga. I le nea fiafi ia i le tonu malu malu pa ia o le atua i le nea fiafi. Ia o tātou o lo o whapenao lo o tātou no nofo i po o tātou malo o lo fo i mai le nea aso e ala i sauninga. I le avatu le vi inga mal whaftai i le atua i le nea sa. Le ngātai lea ia o nisi fo i o lo o whaalongolongo mai i whi au mga luenga i le nei aso ia o le vi inga nai whaftai ma le atua le ua maua i le tātou wa wanoa i le nei taimi ia a o te taritonu ia o tele o maftanga nei taimi ia maise e ka le sio lo o pape na o lo mautu no whanga tāpua i le atua ia e taritonu ia e luo la tau sauninga. Ia o tele o tātou nisio e ka le sio pe o maftanga po ina le tasi ale aso o ina le tasi ale taimi o le avanoa ono tūlanga o whale tāpua i o lo tātou tāpua i ima wha o ngaina. Ia pe o le ala lea o tasi ele tātou maftanga lea sa ma lea sa alevi inga ma le whaatai i lea tua. Ona o le wha avanoa ina fo i ma le wha o ngaina o tātou tangata. I tāla i ina le upu ma le fina ngalo o le atua. Ia e ala i lunga o te penga whailangi. Lea ua maua ile neia manoa tā ua o mwhai e o na tātou mafuta i lunga o le
te penga whailangi le nea fiafi. E whaonga e le nei teimi te le, ma le nei teimi tā ua, tātou whaalongolongo i pēr le upo le tua, a le ngata i lea te pē tātou te tue whaasoa i le upo wa uma o na tātou whaalongolongo ai i le sauninga i le tae au, e au ngā e whaamalusi pēa i o tātou ola whaaleanganga, whaamalusia i lo ola whaaleanganga, ma lo ola whaaleanganga, ia wai te tonu, ia, mai lava le asunga fua e tau le asto nai, tele na tātou pisi fi au mga luenga, o a wafo le tau singa o tātou a inga, o wha lave lave tupu mai ma mea pēnā, ai pei na o le aso sā le aso e tātou te whaalongo i le upo le atua, o le mea le e whaafetai e le atua i nei fo i a wala matango fie ma o wala le lei o mawhai ei ona tātou whaasoa i lunga o te penga whailangi i le aso ma le aso, ina ia whapena ona whaonga aso ia e tātou te whaalongo pe i whina ngalo o le atua, po le ale whina ngalo le atua tātou te manao e te tau ona tātou whaia, me le e whawhetai e le atua i nei fo i awala tā ua o mawhai ei ona tātou whaasoa ma maua i le awa noa tātou te maputa i lunga o te penga whailangi, ia ma tātou whaalongolongo pēa, whaalongolongo pēa i le upo le atua, ina ia whawhanga pēa o tātou wola whaaleanganga i le aso ma le aso, o le vi inga ma le whaatai maua lunga le i le atua, ona o ia vanua matango pia o tātou maua, ua whapena ona tātou whaonga le teimi te tau, a wale a li i malona whe au malona ngā ruenga, ia o le vi inga maua lunga le mwhaatai i le atua, ona o le avanoa o mwhai o na tātou tue maua, tue tātou te mafuta i lunga o le tātou polkalama, i le neia fiafi, ia o le nei fo ia sa, ia o le fo ua ma va lua tuma le tina o le ainga, i le neia sa, ia ma te polpola matala noa i le upo le ali i le neia fiafi, ia whaptai fo i le atua i le neia vanoa tā ua ia, ua maua whapena ana toe tau tanga ai mai ai mo tau va ai mai le tina le ainga, ia le ngata fo i leo lo nei tangata pe o le mapo kalama i le sa e pe o masani ai sta te tasi, ia tari tonu ia ele to pose lilo ia ono tulanga fo i o lave ia ma me tupu i ainga ia pe o le ala le na motusia ele tātou maftanga ele namba yaso ai whapetai i le tua ono le nea wanoa o mawhai o na toi whaawau i nai le tātou polkalama o le mea moni ma le tala moni ia ua misia mai a le tātou polkalama ua kusa e alufua a le loko o lo ngau mai le tātou polkalama o le mele e whaktai e le tua ia le ua te mau o le wanoa ma te wa alua te malitina o le inga ia e vele ne fiafi whaia o masui e watu ele ma whakta alofa i le ne fiafi ia e le ala le tātou polkalama ia i sunga i whawhia ngainga mo tau whale tua i le ne fiafi tari tonu o le nei aso ia o le aso watu ina atu ia te o tau e tau te launga ina i le upu te te wholawhola ina i le upu o le atua le ngata i lea o le whainga o le whaamantunga ia e tari tonu le anganga e le whaititia ia te o tau lo tau sauninga tau te le te manatu mama foi i le suenga o le suenga o le upu o le atua ina ia whapena o na whawhanga ilo na lafu mamoe le ngata i lea o le sauninga o le whaamantunga e le o se mea whaingopie ai whaafetai i le atua i la o tau ono sa i le ngaluenga le atua ma lo le tau o le taua ma lo le ono sa i whaafitauli ma lo le ono sa i me tutupu mai o tonu e ka le sia i te tonu a inga o tau te tatalo i le atua ma tu ina atu ona tangata i luma o le atua i le ngata i lea o le folfola ina o le upu ma lo whaapetai tō mātou pūlou ia o tau i sunga i whawhengainga ma o tau whaletua vi ia le atua le a whaatalofa atua i le polkalama i le nea fiafi ia te o tau i sunga i o tau sunga i whawhengainga ia ma o tau whaletua ia i le ngata i le whaangaloinga au sina si o tātou atunu, o tātou tina mātutua, o tātou tamā mātutua.
tali tonu foi e le faingofia la outou galuega e ala i la outou tapuaʻi i lea aso ma lea aso i le taimi e ulu fafo atu ai au fanau i feʻau ma galuega e lē gata i lea o le tausiga o le aiga ia i lē gata i lea faapea la outou nofo faufautua i ou tama fanau faafetai i le atua ona o outou faafetai i le atua i le malamalama ma le poto o lo outou tuuina atu iā te outou e tausi e i o tatou aiga i faufautua ai o tatou whanau a wale o langa ina ia tupu ae ma le whaalo alo ma maua le whaalo alo ma tautua le a inga le ngata i lea nuu ma e kane si o lea whaafetai ma whaatalofa atu le port kalama i le nea fiafi ia o tos i tātou tamā ma tina ma tutua ia o si o tātou atunuu o lo sana lau solo i tuli manu e wha o le nei kolope o lo tātou wolam soifu ai ia ele ngata i lea ia whaatalofa atu foi i tātou ainga wō mai masangi ia ma le pāanga masangi o si o le tātou polkalama i le ne fiafi o le Jesus is the answer whaamalo whaafetai whaatalofa atu le tātou polkalama i le ne fiafi o le vi inga ma le whaafetai i le atua ona o lo tātou maua pēne malosi ma le ola whaafetai fo i le atua ona o le nei polkalama e launga i nailo na upu e au ngā ina ia wha malosia i peo tātou wola wha lea nganga e pe soani e fo ilo tātou sauvaringa i lea aso ma lea aso amen o le vi inga la lea e wha awhetai i lea tua ona o le nei a wanoa tā ua tātou whei loa e ma tātou lulu lima ma tau ba ai mai ma ba ai atu ia o le vi inga e wha fo i lea tua iau sina ma wha tā rufa le nai i le nei afiafi ai te tonu ia la tu atu le wanoa le tina le ainga si o te uwha alongolongo i le leo le tina le ainga o paisinga lewa tau te le iwa ai mai i le tina le ainga ia la tu ina tua i le being le tongue unmute follow press the thing yang sen nei vai aso ya ani Ia whatalova atu le sofa malo i se keriso, i te oe le uso, le tuangane ta mama tina, lo mafuta mai le ni tu la fiafi. Ia whaftai lava tunen mai. Ia olivi inga lava whafo i le atu ona lona ngā lei ma lona alofa. Ia o tatau lia mai fo i le ni aso le ni asa pati. E mo mona ave livi inga i ma whaftai le atu ona lona alofa ma lona ngā lei. E li ngata i le lona whaamalolonga sa moa lava le tino i le mai le ni vai so ai whaawhitai le tua a wawa umana saunia e Yesu Keriso le tato whaamalolonga e ala le lon toto. Whawhitai fo ia o na o le taimi ua e whaawanoa le nia fiafi te tune in mai ai tato te whaasoa. I le upo le atua ma whaamalosi leisi a wafo e ale tato savalinga i le aso ma le aso o le olanga le ene ia e le whaingofia le olanga ai Yesu te tono lo loto ai so mafutanga ma Yesu whaingofia le savalinga whaingofia fo ia oe ane te e atu i tonga fiti a le nila le nila lang ia o se whawhitai le nā ma se whaatalofa i le ni tula fiafi. Ia whaamanuia lava le atua i lo whaafonga po lo whaalongo fo i le ni fiafi. I se upu fo ia na mātou whaalongolongo i le ni aso. Whaamanuia i tele a lata loto ma nai o le upu o le atua whaialia ma luitai. Ia luitau ia te au ia mala uia savalinga. Awa e tuta i toa tasi a tātou i luma o le atua e le whapia e alulu e le tamala inga ma kawa ku ua ma ua ma shautama e le ai e tua toa tasi tātou so o le mana ia le upo le atua whawhitai fo i le mātou tamafa le anganga ia Wesley he se take ona o le upu i le nei aso langona lava e le anganga le fia
whaalongolongo le upu. O le mana ia whai ale o lo alu i le lotu a e tele alu na o lo just whaatau nuu a. A le mana ia whai an ma awe sau peni ma sau api. E tusi i la loia i e tusi ma me whapena o lo launga ina mai e le tamafa le nganga. Po wai lava o lo launga ina le upu le asasa a wā. In your own time, pepa pela le vai aso atoa. E mawhai o ena e toi sa ili ili. You know, and this will help you grow spiritually. So if after ya le tua le upo le tua wa le upo le tua e o la lava le upo le tua e whaia le ma whaamaru si anga ia te tātou i le tātou wola ma le ola whale anganga ai le ngata le ta savalinga. Yes, whatalo whale nā le ni tūla fiafi whamanuia le tua ia te oe i lo whaalongo o le nei foi a kalama o te whaftai foi le atua wa via foi le nei po kalama pe ona sau no le tamau le ainga. Wa whai le nei po kalama ma whamalosi anga ia te ima ua a wā le masavalinga e look forward e ia e sui. Pe hina sau no le tama le vai aso lo te e le iese po kalama le vai aso atua e meise le aso sa. O misi e maua le pokalama o misi maua le ne whaasoa. O se malo si anga fo ile e maua ia se oia ia malo o savalinga. Ta whai tue su e le upo le atua. So whamanuia lava le atua ia te oia malo whaafonga le nea fiafi. I le upo le amata whaasoa ina i le nitula. So o le tusi na mō mai ele o le tusi na moa mai ele le upu whamalosi o le whailaunga le he tolu o lona whai upu e mua se o le tolu po le ono foi so a mo so tiny whai tau le tusi pa ia lea whai tau le tusi lea or ecclesiastic le whapalangi so o le whailaunga lea o le manai ia o tusi ngā le tusi lea because it can relate to our daily life. I leo langa leo lai ni tātou. So, o se whamalosi e te oe le ni tula fiafi. A mausa taimi le ni vai aso. Whai tau le tusi na, o le mānai e o me te mo mai ai. O le matua sa, o le launga e le nei aso. There is a time for everything. Be ona tō sila fia, i le nei vai aso o te atu sa mato whaatase tuai i le maliu fo ia o si mato tina. Ia, e whawhatai a ule atua, there's a time to be born and a time to die. Whawhatai la ule atua, wa o sila fia mato, le mato ainga, ua ua le langi si mato tina, ua mapo mai fo o ia mai ti ngā le nei, o le tino So, ia te maua i le nei vai taimi sa maua le file mu i le loto ona ua e loa ua e sila fia fo ia le mea i taunu o le tina i le taimi walu ai. So it brought so much peace in us, you know, i le whaimalanga atu fo i lona toe aso whātai fo i le atua na mo se taimi mātou te mafuta ai ma ainga ai le ngata i lea wō mai masani i le aso. Whātai fo i le atua i ulawa na, you know, na mo le tino i mai. Ai whātai ai le atua ona, whamai le upo le atua ona whaalawa tato malolo ai. So yeah, our body, but you know, we stand in the word of God. Yeah, e o lua ala le upo le atua. Yeah, malo work on your health. Yeah, o se tui foi nai lo ni tangata. You gotta take care of not only your physical body, but also your spiritual body. Yeah, wana I tele fo ia e lisi I tu ai ngalo e lisi tu e ufa tasi e pe ia le upo mata fa longo I le lea fiafi. Yeah, ole te mile ne la tu atu lo le tamale ainga na te amata ina le. So, yeah, excuse me, yata. If I long mai for it will. Tele atu le tale yeah,
O lea e tamawhai lava tausi le soifua maloloinga. Ia, o le alo take li hani i le upule nei aso. Check. Là con mình nhiều rồi đó. Tôi thấy là đi đó. Check 1, 2. Okay. Yeah, okay, couple. Yeah.Tai tua i ne fia fia. Ma nei le upule tua. Sa te tu pa no ni ne fia. I le saia. Oh. Yeah, e ga o te ki ai ko. Ni do te tau na ko. There's a time for everything. Te tau ona tausi lau o ona pa le nganga. O te tau na ko. Na siaki lau ona pa le nganga. Ia o ngā tasi mea ia awane i siri le tinu ai pa le titi le nganga. Au ko ine i tele fo i pa le nganga. Ale titi le pa tino tau pe ono ka tau ana o ngā tasi mea O fina ngaloa ia le atua. Ia awane i o tātou polonga. Awane i o tātou polonga i le tū o le nganga ma le tū o le tino. Ia manao o le fina ngalo i Yesu ke miso i tātou mo le sa o tong. I la ule te, some of the upo le tua no pa no longo i nie fia fia. Ia, wale mea mo ia moni lava, te tau ia i tātou ona tātou pa mauni le tua. A pai o pa manuia mai le tua ia i tātou i tua le tino. I te tau po i la ona tātou pa mauni. Pea o le temi pa manuia mai le tua ia te oi i tua le nanga. Ia wane i fifi te tali pa manuianga o le tino. Ai a pai atu, mea whaare anga ngai pi e musu ai. E le whape e mo pa manuianga leo langa tō tino, a whai a koe alu le loko, ai musi alu le loko. Kau mua koe. Awa tisina taua. Ia ko pera mo ia. Ia, ole mana ia ole tusile na matu fai taua o ile na mo wai matu ole la unga ile nei aso. Awa, ole tusi foi lea. Ile vai aso le na ma a wai le toi aso si matu tina. Na fai taua i foi le tusi lea. This book was brought up a couple of times. So ole so when pastor spoke, na launga ina le upule nei aso, wa toi fa manatu mai e te awa, ola uia mea na learn mai e au i le upu sa mato fa lunga i le nei aso. Ole tū lea fa altino ma le tū fa le anganga. Fa mai, le lao fai tawa tu i le tusi fa palangi. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 3 says, there is a time for everything, a season for every activity under the heavens, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to rebuild or to build. Han, can you read it in Samoan? Fai launga. Fai launga e tolu alona fai upu mua se o i le tolu. Ona sa'i mea se isu ea tuntus fa Samoa. Fai launga e tolu alona fai mua se o le tolu. O le mea
I mea umalawa I lalo o le langi. Ona pō e whānau mai ai, ma ona pō e oti ai. Ona pō e te tō ai, ma ona pō e lia I ai ni mea ua tōina. Oi pue tolu, ona pō e whasi oti ai, ma ona pō e whawhō ai. Ona pō e lepe tia ai, ma ona pō e atia e ai. Let me unmute you. Amen. Ole, ole Ecclesiastic Unmute. Ecclesiastic 3, verse 1 to 3, the Amplified Bible. Manaya, it says, there is a season, a time appointed for everything, and a time for every delight and event or purpose under heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. E lua mea na mo mai au i le tusi lea or I le launga a lea na whaalongolongo I lene ia. So, o le tū lea whaalitino, o ma le tū whaalianganga. When we came into this world, wa tato whanau mai, o le tū whaalitino le na. Mantuala na whanau mai tato wanga sala. We were born into sin. But ole Jeremiah lona fai upu mo mua alona fai I'm sorry Jeremiah 1 verse 5 for my before I was formed before I formed you in the womb I knew you before you were born I set you apart I appointed you as a prophet to the nation so ole ole fai taulia lai fa mata ala mai ai before we were even born into this world God already knew you and I so ole physical form leo mai tato ile ni lololangi alihan well fa now me tato wanga sala I felt tired because Wailoele Tua, he knew us before we were even formed in the Itatonon Manavo Tato Tina. So God created us for a purpose. If I've time for ilaile awa na fa na creating a tato koi for the purpose o tato ile nei o langa So in the spiritual realm, mafafo to ai ole mena na wina mai ile tua lona atali ito tasi lona alo ito tasi. Yesu Keriso le na maliu ilunga le sataro mo oi ma'u. So we were born into this world, but yet we were dead spiritually. But when God sent Jesus, ila wia le take ile tato uponani, o le wina mai la le tu o Yesu Keriso, o le lan toi whanau fo wina I tato. We were no longer sinners, but we were reborn again. Ile tusi lea o le Ioane e tolo no fai ko tolo. The story lea ya Nicotemo. For my le tusi lea, John 3 chapter 3 verse 3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. For my Lord Nicotemo, how can someone be born when they're old? Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. But Jesus said, so ole mafofau lava o Nicotemo in the physical realm. But Jesus was basically talking spiritually. So tatola lena mai whanau mai le nei lalolangi ile anga sala. Ole sacrifice a Yesu ke risole ai lunga o le sataro. Lea la wata mawai ta ua o mawhai ta ua toward born again. Excuse me. So ole
Ola o take le na le upule na mata fa alonga le ni aso. Awa e lua vaenga o le tata wola o le ola fa Latino ma le ola fa le anganga. Le ala ua tato we loa how we get spiritually born again. It's only through Jesus. For my Yesu, very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Ah, so e tolu vaenga na vai na le mata upu fa malosi le ne asa mai tama fa le nganga. Ia ole temi ole point mo ole time to be born. So ole vaenga mo mola na le na ila o take e lua ia vaenga. Ole vaenga ole physical ma le vaenga fa le nganga. Le ala wa tato wo o mai wa tato loa e ola tato ile Befa pe tato te talia Yesu Kiriso e avea matato li matato faola ole olo born again na wa ito fa now for wina, you know, wa ito fa now for wina through Jesus Christ. Awa ole sawa Yesu Kiriso lene sawa ele isaw na ia ole lofa na his love for you and I and his obedience to the Father too that that nafatanu umayame umana ole salfo i Yesu Kirisa na toa connected tato malia tua. Awa ile amatanga o luai ole ole tangata uh, sa separate tato awana na sala ia atamu maeva. So that separate us. So when we were born, tato umale after Adam and Eve, ang sala born mata to ang sala, and that separation. Mena e mana mana e signify tau ele tusvia ufa manatu mai tato. Not only our physical body, but we also have to be born again in our spiritual. Uh, ole point lua la ole time to die. Ephesians chapter 2 verse 1 to 10. And do you want to add on to the first point? Ephesians chapter 2. A time to die. So ole point two la lea, o point nonga lua la lea ila uia take arangi. Na maua ile Ephesians chapter 2. For my le tala le made alive in Christ. It says verse 1, as for you, you were dead in your transgression and sin. Mantuala tato na ola my physical tato was spiritually dead. After now that we are born again, through Jesus Christ, for my le efeso le mo mo no fa mo mo se o le se fulu mai. As for you, you were dead in your transgression and sin, in which you used to live when you follow the way of this world. Talking about the spirit, the physical uh, realm. Um, for my, in which you used to live when you follow the way of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Ah, so my na universe tolu, my all of us also live among them at one time. Meaning, we used to live that life, and that is so true. I felt silent to for his saving grace. One and afi say share it wale one and afi. Yeah, na ato ile ma 1 year anniversary. E ave la levi inga man fafta ile to wa iva tell sangon mama futumatama. I just last year we decided to go and make it right in Maui if a mama o ile to so this ile le tau sanga leo te atu se le o le atua o le mana ia o le ola alo avelo ola mo le atua mo Yesu o te le loa le tamala hainga. But for me last year, that 1 year compared to the 8 years that we've been together was the best year. Why? Because
ua whaamomoa lea tua i lo langa, i lo wia savalinga. Whaamomoa, I trust God in a lot of things because before, le te mina ola i le olanga, le tune naunga o le olanga, say tia. Not only in my mind, but in my life, it wasn't fun at all. It was, ele se mea mana ia. A le mea, o le saolotonga e te moa pe ai sau e avela wola mo le atua o se mea matango fie. E iwi lava na tatu whaafsanga i ma whaafita auli o le nei o langa a tofotofonga fo ia. But e whawhetaia o le atua because o le saolotonga e te moa pe ai sau e avela wola mo le atua. It does not compare to, you know, the life that you used to live in the world. Beila ole tusilea, ile efeso la le lua. I'm sorry, efeso lua le fai mo se fulu most time me fai tawai. It talks about our life before, but when you come and give your life to Jesus, wa mavai me to white, fauta wa to fa fo wina uma me uma. So o te whawhetai lea tuela na upule ne yaso because e o ngatasia ma le ola i nei le ola anga nei. You want to add on? Ia, ia le tua. Ia li whaapupo atu le upule ne whiawhia e patalo atu le sunga whiawhi au ia anko mafua kolose tanga loa. Lo lava whaatai a whaatasi mai lunga le tātou mawtanga. Lunga le tātou pokalama e whiawhi. Ia kongo i miru e ngā pika. E a fwoi. Ole peila ole au kua pe mai ole taimi, what is it? Taimi mala me tupu ai. Ole ma ngai ke lo e la unga me fe wala fa solo ko ka ka ia ma fa ku ni le olanga sa sau ia sa sau le olanga. E a foi. O ke moli mau pea, o ke moli mau pea. Mai e de ai fo isa upopole pe isi si e ti ngasi fina ngalo. I le itule le tu o le oro o ia li o le o tatou o tangata whaolainga. E sili a te a ule tau o le mea moni. Fautua o le ta lai o le mea na ola ilo uolanga. I le taimi sa o iei fafo. A o wa ai mei te tonu. Kusa o le tau tui te tai atu le mta upu angei. Mai o le taimi ma le mea tupu ai. A o peono fai atu. O lo u langa nga uola mai se a inga keusiano. I was born in a Christian family. My family, my parents was assistant pastor. My dad went through our own Bible study and everything. So I grew up nga uola mai la. Ua i te tonu whaolatanga. A o ola uola mai la i te tonu whaolatanga. Sa le whaapea i ua o ua vea umatangata whaorainga. Le ai. Na tau tua le tina ma le tamā i le ngaluenga le atua. A o leo langa sa uola. It wasn't the same life that my parents was. E le i te ta inga, e le i wha maoni lo o langa i le o langa o wha keusiano pe nei o matua. Tele wha e au taimi ia e whasi ai, fu e ai, ono lea. Ono le le ustai. Ono o le taumawhai o le matua i e taumawhai te tai atu lo o langa. Ma ia o savali, ma ia o wola i le o langa e te tau ona ola i le tangata keusiano. Ia, pe ono whai atu. E le wha pea ua whaiwhi au o matua. Pe whaiwhi au tangata o lo ainga.
pe e ke usiano tangata lau ainga. Doesn't mean, it doesn't mean that I 100% or automatic be saved like them. No. Ere alu whape ngale o langa. Na tuu mai e rea tua ia te oe. Amen. Ia te oe maha. Le saolo tonga e whai e lau whiwhiringa. E whai e lau whiwhiringa. A o le mātua ia. Ia, e moi. E le manao ni se mātua. E le se mātua e manao e ola, you know, e ola maisona whanau, i se o langa mātanga, ma se o langa. E le ima se mātua e whapena. A o whiwhiringa i o tangata. E pole a le tau mawhai o ata mātua i e tau mawhai e whaila u o langa. Pole a fo i lau tau mawhai ina i a whaila u. E tau mawhai e tatai mai lau whanau mene. A le iai a le loto le tamaititi. E re ai a. Why? Because e iai a le taimi o le atua i le tangata. God will have time for you and me. Pe ono whai atu. E sau ale la unga nei, e ko kuri makai a i lau o ranga sa o orai. O le mea whai lea. O te re tai aro, I can't push people. Or try to force people to come and give their life to the Lord. Pe ele whaalongo ngō fie, pe ele leilo whaalongo no tala. But o le mea moia, that's the reality. Pau le mea tātou whai, o le launga pēr o le upu. Fola pēr le upu, tā rai pēr fina ngalo o le atua. O le anganga pa ia o le atua. O le anganga pa ia o le atua na te... na te alu i le loto o le tangata. Mananga lua i le loto o le tangata. Ina ia suia i le oranga. A o le tātou ngaluenga. Tā lai pere upu. Tā lai ma le anga malu. Amen. Tā lai le upu o le atua ma le anga malu. Ma le matau i le atua. Aua ne i whaia ma le tau anau. Aua ne o tātou tamu whaia tau anau le upu o le atua. Ina ia tamu whai fo ile nale ia fosi mai tangata i whaorotanga. E te iloa. Te le i o tangata I had people before. O le laulangi. Kusa o le ke kalangoa ku le mea I was experienced. And I know why people in the world is so hard for them to hear the word of God and for them to accept the word of God in their heart. Why? Because most of us, like we're so clean people. Like we are so safe. Pe o ka koungi ka ngaka fo ngale ua. Makua I whaolahina. A tato watu lo e tamu whai au mai nganga I lea tua. E pe e alu watu, e pe e ese ai. Ke loa. E ina I tangata tala moni a. E ina I tangata no mai a te au ila uoranga. The way they approach me with the word of God. I didn't like it. I didn't accept it. Why? Because le taimile na. It makes me feel like e pe ngale pe wa kusirima mai pe ia o se ka ngaka makwai ke le a se ang sala o lai. But yes, it's true. I was living in the sinful life. Ai ke lo. I ei fo tangata ngō mai e tāla I mere upu malwhina ngalo le atua.
ma whawhautua mai le lo olanga. I accept it in my heart. Sa whai malu tau I lo olanga. E ui a sa whai i o le taimi sa o tau ma whai, e o le taimi sa o au mai lo ola I le tua. Pa nanga lo longa I lo uloto, le au mainga o le upo le tua. Le ngate le tala inga mai le fina ngalo le tua. A le wha maa losi mai fo I lo uolanga. Ina ia toe tau toe a vele ola I le tua. Tala mani moni. E sao e tala, e fo I tala na wha longa ai te mini. E le au ngā toe wha susu seisi. O tau matua I whawhanga I le upo le tua ia peki ngā pe a alu pe a whamaun kaun. Yes, moni ma le whamaun. But there is a time ma le me tupu ai. Amen. E le taimi e whaonga ai le mea na, e le taimi le te tau ona whaonga ai. Kasi ngai ke ua e laku mau kala ko ngā kala inganga. Ale ke le I o le mea lai kupu maki ngā I le loko o kangaka. I le mea le nā e te whai mai ai. Le tupu ia ta ita. O ngā le whekau I la ia. Amen. O ngā le whekau I la ia o le saunga o roka la. Kusa o le ua koe wha popo inga I lunga. I le mea le ki ngā I le tangata lea. O le mea le nā. Tā la I le upo le tua. Wha alango lango I le nganga pa I le tala ina o le upo le tua. Tala mo le mo. If we, le upo wha alango lango I le nganga pa I o le tua. E ala I le tala inga o fina ngalo o le tua. E la ngona I le tangata. Le tangata o I lau le langi o lo pong sa. E alu e tā la I le fina ngalo o le tua ona o mea e te sila fia I lo mapau. O lo poto. Ma lo ata mai ua I loa le tuspa ia. E te loa. E ese le I loa, e ese lo I loa ma e loa uma mau o tuspa ia. E ese le iai le nganga pa ia o le tua ia tue. Tusa ape e te iloa, mau uma tuspa ia, mai ar ke nese tau whaalinga. Ai a le iai le nganga pa ia o le tua. Mai mau. Kuse alu waku, e le o iele mana o le tua. Amen. Tele fo ia o tātou, I'm sorry, but tele o tātou. Nga le o ai whaangale mau. Alfesi. Is that from the Spirit of God? Is that from the Holy Spirit? Did the Holy Spirit tell you, speak to this? Fight it for up. Amen. Wa tele tātou. Wa tātou whaia I le tātou I loa. Ma mea nāwa o ina I tātou. Ma le poto ata mai I le tuspa ia ma mea whapena. Te loa. O le mā nai e se mea pe e te loa le tuspa ia mai lava le ke nese kau le whaalinga. Ai e whaalango rango I le nganga o le tua. O le mā nai. Peila o le neia fiafi. Peo no whai atu. Sa iai ale teimi o le tua ia tia. It take that long. Aua e isi teimi. Na o I lo ale o lau teimi. Lena suhi ai la uolanga. I know that was God's time for him to speak to my heart, to change my life. Why? Wewa ai le maa nosi o uola wha lea nganga le ue. Te reo wha manatu wha mawalunga au leo te whai atu. Ona o le moni ma le alofa o le atua ia te au. Ona sau le atua ia te oe. I lona taimi. Te whai atu e. Po o ame te tupu mai I au au tafa. E te le mawhai ona e te fo I ai. E te le mawhai fo ina e to I lalo ai. Wai ai sea. A fo I ona o le ua. Sau le atua I lona taimi ia te oe. Le ua e talia le taimi o le atua. O isi taimi. Wa lewa na sau le atua. I lona taimi ia te oe. Ai nai wha maa alo loto. You don't want to open your heart. But I thank God that I make the best decision of my life to accept the time that he came and speak to my heart. O te whawhetai le tua.
ua whai se whiwhiringa lei. Mea hoi lea, aua ni o tātou fosia le tangata. Pau ale me tātou ngā luenga e whai, tā lai le whina ngalo o le atua, ta lia le anganga pa ia ma whai, lona ngā luenga. O le upu a le atua, e te whawhonga atu, i e whaalango lango i le anganga pa ia. Whaanga le anganga pa ia, e whaanganga na ina oe, i lona upu. Wai alu atu le upu ma lona mana. E sui ai fo i loto mwhina ngalo o tangata. Amen. E longo fia le tangata e sau ona o le wala au o tangata ua. Ua laku whai e. Ku ulo ngā mea sau. Ai whai mei kara ngā ki hau ki. Ya lera urak. Lera urak. Lera aku uma me uma. Kero. Lua aso pe kolu pe vai aso hui. Pe ngai lua vai aso pe ngai masinga. Koi fo. Koi fo i leo langa. Why? Because ele o moni. Onga o le sau le onga o le whaapeo le whai atu le tangata. E whaalango lango i le anganga o le tua. Ma e te talo i le tua. Awa fo i ne i e tau mawhai. Awa fo i ne i e whaape tau whaatari se tangata e lato e tala i atu whina ngalo le tua i atu. No. Wa tato i loa ma le tua wa tato i loa Yesu. Amen. You don't have to wait. E whainga le i se e waku le au ngā le tua. E tala i atu le upu i atu oe ma te talo i atu. No. Tu li vai oi i le tua. Tu li vai i le tua. Whai wa tele mawhatianga popo ngā wa o meilo wōranga. Tu li i le tua. Ma te talo. Ma ana pongi. Masala mō i le tua. Have some time. Have some time with God. Let God come in your heart. Open your heart to Jesus. Jesus will come. Jesus is been waiting for us. All you do, just give him a chance. Give him a chance to come in your heart and show you how great God is. Pela na le nei tai o le upo le tua. Alu ale upo ale alu lo umafofau. O whawhetai le tua. Whawhetai le tua wa. O whaise whiwhiringa li lei mo a umaro a inga. O lea. Mai tatu. A veo tatu ola. O te lia Yesu e vea mo wali i mo whaola. Ia o le ngaluenga le tua le o unanga i le tua i le whaingo fie. E le whaingo fie. Ai te iro. E le se me whainga tā i le tua. Nothing hard for God. O popo ngā mawhainga kā i o leo langa wa le ka ke ola i larulangi. E ka ke whekau ia makama ngā i aso uma so uma. A oro ka kalo i le akua. Aso uma e ke ala whai mai ai le kai o ma le kai o. Ka kalo i le akua. Ka kalo i le akua i au mai winga melonga ngā pa ia. Ke lua lua wha kasi au wafo i wha pita uli. O popo ngā. O mea pepelo ki apolo. O le foli mai a ke o i aso uma. A oro ka kalo i le kai au. E au ngā. It's very important for you to pray when you wake up in the morning. Because you don't know. Wa le bang saun. Kusei kere yala mai. Wa le bang whakarikari mai popo ngā mawhikianga o leo langa. Ma mea pepelo ki apolo kaun whai e peki ai oi. O rea ngāra o ka kalo i keimi uma ki ara whai mai le kai au ma le kai. Ke kalo i le li au mailonga soswani. A winga mailonga nganga pa i e soswani i ate oi. Ia tā tau olo o fia pe i mea le neila langi. Ia. Pa mole. Wala te teimi le tua. O mea le lau langi pe o nau whai atu. E alu fia ngā le lau langi. E alu uma. A oro sau e au mailo wola i le tua. E te maua le oli. Te maua le fi le mu. E te maua sa olo tonga i lo loto. Pe o mai a wha lave mpopo ngā. Wha so songa o leo langa. A mau wa alo o lofa i le kua malau au aunga i le kua.
ke whaingofie ianga e ke ea meanga. Ia sino so ni tuli nai li nefia. Yeah. Just to add on to what my husband was saying, ile ilo wo langa la lea ile tamwhaila lea e sulunga leo langa tangata ia te awa ia ia tatou kerisi ano o le tatonga luenga o le whasoa fola fola le upo le atua whaisa o mea le upo awa o le upo le atua i lona ia lava taimi e ola ale upo le atua. So Bela, like an example is our life. Ma'ua man matoainga. Ile o langa whaalenganga. Sa o ma'ua na whiola uma mai te tonu o le ainga whaolatanga. Bela le ole saunoa le tama. Ele, just because your parents or lo tamano tina whangaina I tono o le kalesia, po si whaiwhi au foi, so whaiwhi au, deacon, whatever it may be. That does not mean that it's if aloinga tua ya moe. Beina o moli mau se taimi ua sola. Na ola mai te tono o le ainga kerisiano. A o te le iloa ina. You have to make your own decision to accept Jesus as your personal Lord and Savior. I didn't know this until I was a lot older. Meaning, I think in high school is when I realized that I had to make that decision. Ole manatua au tup ai. E te whaolaina, e whaolaina ho mātua, but no. E tū to taita, e tū taito tasi a tato I lumo le tamaa. So, ole a ngā whaina lea ole polkalama le ne, ma te whaasoa tua ia te oe. Whamaile I saia lona mta upo e ono se fulo lona whai upo e lua lua. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Meaning, God, okay, the word, o le whaasoa to mātou, o lo tupu mai foi tonu o le whaolatanga. O tātou ma, everybody, when you go through life, e tangata whautua tia te oe, e te ola mai tonu o le whaolatanga, and so forth. But manatua, don't give up. As a parent, awane e give up I lo whanau. Tusape ava ai atu o lai o le lotu, whautua, whaasoa I le upu, awa e matua to they're going to understand and make their own decision. Ale manai o foi la, e le o langa whaleanganga, pe o ua, e iaia tangata e whasusu tu atu le upu. So, I think back and I thank my mom. I thank all the pastors that have spoken word of encouragement in my life. Tangata umana whaasoa pena tongi sila to ma ai te tono lo wola whaleanganga. Because I understand o tatalo ma loimata ma whaasoa ma a popo inga ia na tu umaya te au ila wola atoa. Leala in God's timing. There was sawe avile o langa e mole li. So ele fa le hanga ina la temina. Meaning it's all beneficial to you. Ila wola faleanganga. So don't give up. Afa pela e inyo inga po na yo te po your friends or whoever. Ile o loa le atua. Awane e give up I lo fa'asoa. Awane e give up I lo fa'amalosi. The other thing is growing up in high school, I remember Pastor W used to tell me wear Jesus well. When they drop us off to school, I'll be a good example of Jesus. Tato lalia, well, moa tato talia Yesu Kiriso avema tato li. We are the greatest example. At work, e kaunga anunga tasi lo o la whaaleanganga. Ma mea le wa ai mei tangata, e le whaapela, and I'm talking about myself. Ele whaapela e esen me tau talaing me ngutu ai esen me sa wali pai so ia alunga tasi leo langa whaaleanganga whaftai ala I le atua I ia Yesu Keriso
It is through Jesus that me and you are made alive. Watata wola ile ola fa ale ngangala lea. We're no longer dead in sin, but we are made alive through Jesus Christ. Fafitai for ya, it's by grace. Ole lo fa tu no le wo mo e tato le fa'alatanga. So, i le nei aso, fa manuia ina la o loto, i le upu lena fa asoa ma i le tama, awa, ole ola lea fa le tino, na ola mo mua i tato, i tato i le lalolangi. But once you give up all that, you are no longer what? You're no longer, you're dead in sin, but made alive with toy now for wina through Jesus. So ole matango fie na ole fa alatanga. You know, o te whaama alosi e toa ia te ole uso to ngane ta mama tina. Don't wait. I want e whaatali se e matua. O fo ine e whaatali se I, because sometime in our mind we want to be perfect before we come and give our life to Jesus. No, ele sao Yesu Keriso mo se tangata wo perfect uma me uma. No, na sao le tua sao Yesu Keriso mo oe ma o le tangata nga sala. So wherever you stand in your life right now, it's never too late. This is the opportunity you have to give your life to Jesus. Don't wait till tomorrow or next week because you know what? You and I are never promised. Tomorrow is never promised. I love what Pastor said today, about the part two, a time to die. Death does not come and warn you, you know. Ele saule oti e fa eta woti yeti o otaya weti oti ai. No, it just happened. So, elele sawole olivala awole tuo. Wa italia Yesu. Like we mentioned the last time we share, there's only two places waiting for you. My husband before he gave his life or surrender to Jesus, like totally, ese le fefe le lele, ile malanga le lungal va lele. Every time for the 9 years we've been together, so se taimi e mata wo lunga leva alele. Ole ko kiki ama lepe ye armrest ole leva alele. Because the whole time he's shaking. He's doing this. But thank God because, I think this year I've seen a lot of change. And I thank God and I asked him one time why and he was scared of death. Ole ai fefele oti. That means you don't know where you're gonna end up. So ole mang naya la olo sawe avelo wola mo Yesu. Because when you die, you know where you're gonna go. Because there's only two places. It's either heaven or hell. Ele fa pe is in between. No, there's no in between. you know so when you know where you go when you pass or about o malivala awale tua yete oe e elite mo wa yete oe le fefe because wa e multi noa le mete I wipe out umatu le ni la langi that's why it's important being if I saw it me was sola store up treasure in heaven. Yes, it's nice to have beautiful things here on earth, but like I mentioned before in our walk with Christ now, before we love material things. We love beautiful things. And if you feel mata me mata me mana ya but it's a saulo avelo wola moletua will it focus o me le la nei. You focus eternally. You want to store up treasure in heaven. You want to promote God's kingdom. It's a mana o fa yese me fia ile tua. E also for ile pe tupu for ile oli to tono lo loto. Ba fa pe te lia ina my so relationship mo le tua. So ile ni afi.
Le upu whamalosia te imato mala uia take ile whailaunga le tolo na whaipu mua. There's a time for everything. And this speaks to me because it's not only speaking to me ile leola whaletino, but also leola whaleanganga. Lela e o mai ele point 3, a time to tear down. O le aso han ia o ia ia laso take ile point there, a time to tear. It's verse 3. Ya. O lau te kia ma lau manatua ia o le taimi. O le taimi ua tau na tua i leo langa tua i. Ai, a vele ola mo le tua i tui whaapu wina o lo wola. So a po. O le taimi nei. Ia. O le whiwhiringa o le tangata ia. E whai ar tangata ia lona whiwhiringa. O le taimi nei o le whaalango ai le nganga o pa ia o le atua. E whaapaigo fia i mea uma. E whaapaigo fia i mea uma. A whai o loo mata mai mai moa mai ni nei taia. O le ne fiafi. Ua tari tonu ua tatau o na tatou o mai e ave o tatou o le atua. It's that time. O le taimi nei. A whai fo i ua whawhainga tā ona e toi sau e ave lo ola i le atua. Ona o le whainga o tangata. Po lo popole i tala e whai mai ia te oe. Po se taritonunga fo i o lo a inga. Po lo e kalesia. Po le a lava le mea le nai whawhainga tā ia te oe. Ona e sau e ave lo ola i le atua. E te tau ia te oe, ona e alofa i lo wanganga. Amen. Awa ne i whaia tangata ma upo e whai mai, ma winga o tangata e whai mai ia te oe. O le a e whewhe e whai le whiwhiringa sa o mo oe lava ia. Wa le whai mai, wa te tau ona talepe i lalo tātou o langa tuai. Ai o mai ave o tātou ola i le tua. Ma tui whaafo wina o tātou tangata. E te iloa, le mea monia. O le lalolangi nei. O so o matuli manu o whaali lalolangi nei. They know who God is. They know who Jesus is. E tātou te o uma le lotu. Tātou tapua i le atua. O le ato ina e kalesia na e te lotu ai. Po le a le to inga talitonunga le te talitonu i ai. Au e sila fia le atua. O e iloa fo i Yesu. Ai ei lalo na e se senga. O lona e se senga. We all know God is. We know who he is. He's a creator. We know Jesus. He's our savior. Tato iloa uma na mea. Ale fesili. Ua e ola ai. Ua tato ola ai mo Yesu. Ua tato te iloa ma Yesu. Tato iloa le atua. O tato iloa tala o tuspaia. O tato iloa mea o tuspaia. Ale fesili. Ua tato ola ai. Amen. Tu so le nganga na le tau fa ali atu le ne fia le nganga pa i o le tua. Po le ale tato i lo le tua. Po le ale tato to anga i lotu i asa uma.
Po le afo le tātou tō anga e whaile, whai tau tuspa ia. Ai a e le ola mo le atua, ma e ola i meri e sau tono tuspa ia, ma tu la fono o loo whai mai e le tuspa ia ia te oe. Mai mau teimi. You don't know God. E te rei loa. E te rei loa le atua, e te rei loa Yesu le tātou te au nai. E te tau ia i tātou. Tātou tuu le wanoa i le atua. Tuu le wanoa i a Yesu. E a fio i lo loto. E suia lo oranga. Awa ni o tātou popoli. Usom tu whawhine. O lo wha o ngā hina i le ti a polo. A whai e te whaalongo rongo mai nefiafi. A whai fo i e alu se taimi e mai moa mai. Le nei fiafi i le nei polkalama. O lo o moa pero o wanoa i lumo le sātau. O Yesu e alofa i a te oe. O a whai ngatā o leo langa i nai e te iai. O lo whataitari pēr Yesu mo oe. A whai wa e fia sau e avelo wola i le atua ma e talia Yesu e avea mo wali i mo whaola. Sau, tuli vai i le atua. O whea lava i le mea na e te mata mai ei. I lungo le nei pokalama. I te tono lo maota, te tono lo ta avale, tono lo whai ngā luenga, o te po o whafo wherever you watching this. God is waiting for you. Jesus is open his arm for you to welcome you in his heart. Yeah. Jesus loves you more than anyone in this world. O le ti Apollo lo tamu whai i a whaapongi sālo mawhawhau. Tamu whai e tuu atu mea pe pelo i lo mawhawhau. Ina i a whaapongi sā i lo mawhawhau. Ina ia awane i eise lua maftanga ma le tua. Au te whai atu le nea fiafi. O lo wha tali mai le tua mo oe ma. Whai se o whai unga le lei. Ti ai o tātou o langa tuai. O mai le tua. Ave o tātou ola i le tua. E sa o loto ai lo wanganga. E whaafi le mu ai lo loto. E te mau ai le oli. E te mau ai le fia. E te mau ai le manuia e whaapapau. E le eise me whaingatā i le tua. E alofa le tua i a te oe ma. E whaonga ina fo i le tua so o se tangata. Pe te angasala, pe te whaorainga, po le ale lo loto le angasala e te whaia. A ho o na wala au le tua i a te oe. E wala au ai le tua oe, ma whaonga ina oe, ma wha ma kafi uma e se mea mātanga sa e whaia. Tele fo i winga mātanga sa u whaia. Tele. Ai te loa. Na wala au ina o langa i le atua. O lea. Awani o tātou popoli. Awani o tātou popoli i tala tangata i whai mai a te oe. Sau pea oe. Sau e au mai lo wanganga, alofa i lo wanganga ina i sao le ola e pāpau. Lea leo ngā e tātou te fia ai, ma tātou whai e fianga o leo langa nei. Ai umaso i fuanga nei, ai mai maulo wanganga. Ile mālaia e whaapapau. O le upu, whaamamafa, tauna whaamamafa i lo mapapau. O le upu tā ua, o le whaapapau. Whaapapau mean forever. There is no ending. It keep going, keep going. No end. O longo winga. A e sao le ola e whaapapau, e te ola e whaapapau, male manuia. E whaapapau, e le ise ngatanga.
E a fai e uma atu lo soifua ma nei laulangi. E le I whaafo wina ro wola mo le tua. E uma atu lo soifua le nei laulangi tātou te iai. E te hoo I le mālaia e whaababau, e whaababau, e whaababau, e whaababau, e whaababau, e whaababau lava. Lea la lea o ngai tātou te fia I mea ni nei laulangi. Ma whai le sa tonga, ma whai fianga I le nei laulangi. Ai ma I mau ai lo, ai ma I mau ai lo anganga. Se tatou mai e ave o tatou ola I le tua. Mai e ave o tatou ola I le tua. E teilo, e le aise meo le nei lalo langi. E whaatusa tusa I nā ai, rou oli, ma rou fia, pe o I na saolo ola I le ola e whaababau. Whatever in this world that it makes you think that is the best and make you make you stuck in life in this world because it's the worldly stuff and fear and fear and oli. O te whai atu ia te oele nea fiafi, e le whaatusa tu sā I le ola e whaababau. O le ola e whaababau e sili atu lo na mānaia ma lo na matango fie I loo I mea o le lalolangi nei. So please, te tala lo loto I le tua. Te tala lo loto I le tua. A whai fo I o lo whaafenga tā ona e sau e avelo wola I le tua. Ona o addiction o mea o le lalolangi. O le sikaleki, o le pia, maluanga po le alawa. Te talo I le tua. Ask God to help you. A whai e te mata mai le nei taimi wa e struggle I whala au whasaina. Te whai atu ia te oele afi nei le uso ma le tupine. Te talo I le tua. Tuu I le tua. Anga pongi. Anga pongi I le tua e so swangi ia te oe. Te tau sao atu ele afi nei. E a fio mai le nganga pa I o le tua ia te oe e va ese uma le ngā lala li nai lo tino. I whala au whasaina. O sika leki, o pia, o mea uma o nai staka I oe. Pe a whai e te tuli vai I le tua. Ma e te talo I le tua, ma e anga pongi I le tua, ma a watulawang, ma e salamo I le tua. Na e wa aina I le pai mai o le anganga o le tua ia te oe, e sui o lo walanga. Aua ne o tātou popole I mea le nei lau lang. Aua ne o tātou popole I tala tangata e whai mai. Whai mai le mua pe teru, ta upo e 5, whai upo e 7 ma le val. Whai mai, ia tu ina atu, ia te ia mea uma tau te pole ai. Awa o loo manatu mai o ia te o tau. Hei upo e val. Ia o tau whaatua tua, ia o tau mātaala, ona o le ua whai o tau maona fili, o le ti a polo lea. O loo whea luai o ia e pei o se liona tangi, ua sa ili se tasi e aina e ia. O longo winga, o tātou o loo, ele o tātou le mafuanga. Amen. Tātou fo I tangata keusiano, ia tātou alo lofa. Ia tātou alo lofa I o tātou a inga, o tātou wō, o loo pongi sā pia ma whatau wā ngā inga e le ti apolo, I mea o le lalolangi. Ia tātou alo lofa I o tātou a inga. Ia tātou alo lofa I o tātou uso mo tātou tu whapine ia. I say, because it's not them. It's the devil that is using them and blind their mind, their eyes and close their ears to not hearing God. Ia tātou alo lofa I o tātou a inga. They're still out there. Ia tātou te talo ma tuina tu pea I lātou I talo sanga.
Aua nei o tātou whape o tātou maua lo le tua, o tātou au auna i le tua, o suina i le tua o tātou o langa, ona tātou wa ai a lalo ai le i tangata o loo i le lalolangi ma whaia tu ina nau o lalolangi. Like I said, I was out there first too. I was out there. O le suinga la o lo o langa. It's not because of me. It's because of you that it was praying for me and my family and my wife and my kids. O loto talo sanga, na tuina atu pea i le tua, lea ua ngalue ma ile nganga o le tua e suia ina o loo o langa, ma loo to o lua ma loo whanau, lea ua mafua ai o ni tātou whape nei le nei asu. E te tau fo ila ia i tātou, o na tātou te talo mo tātou ahinga, o tātou wō, o uso o loo whafo i pea i le lalo rangi. Ina ia ngā lua i le nganga o le tua. Ina suia o lātou o langa. Ma au mai lātou i le manuia. Ah. Pai mai. Ona o le ua whai o tau mo maona whiri. O le ti apolo lea. Amen. So lea. Ia o a mea tātou te popole ai. Ah. Ta mo whai e sui lo o langa. Aua te popole i tala. Aua te popole i mea tutupu mai ia te oi. O a sau pe i le tua. Tu i le tua mea tātou te popole i ai. A whai o lo a inga. Ah. O lo o langa. O a mea na sa na i ma oi whaafenga tā ia te oi na sui. Tu i le tua. Ave i le tua. Ave i le tua te talo i le tua o lai manatu mai. O lo o mana tua mai i le tua tātou. O lea. Wa ese, sa ia ese o tātou o langa tuai. E o mai, ave o tātou ola i le tua. Ma toi whaafo wino o tātou ola. Vi ia le tua, ia o sau. Te swani nai nefia. Amen. Amen. You know, it's amazing how we both agree on this. You know, ile point lona tolu la le time to tear it down. It basically talks about your formal self. Ile o langa la le na e wola mo muai. For maile e feso e falo na fai upo e lua lua. You were taught with regard to your you were taught with regard to your former way of life to put your old self, which is being corrupt by its deceitful desire, to be made new. Verse 23, to be made new in the attitude of your mind. And a lot of like I said before, you know, my walk with Christ before totally surrendering and coming to Christ, my battles were fought, a lot of them in my mind. You know, no tua fa'atau ngā ina e te apolo au, pe ole saunoa le tamai le tusi lena whaitawane nei. O le ti apolo, o lai whewhenua i soloa e tau su, e le o alu lai tau su e a vanga loa, le kukongo la langi, or the lost one, but it comes after you because you're a threat to his kingdom. It's a saulo avilo wola moleli. O le sau foi na o le fili. Ai fa fetai le tua le na upu. Ele au ngala le o lo, o le build o lo o langa fa le nganga i le upu o le tua. You know, it's all point na a malosi mai le tama fa le nganga nei. Le fausia le o lo o langa o le tatalo, o le anga pongi, ma le whaitawina le upu, lo pelu, le upu la le atua. I say fa umale le tusi leo le Ephesians 4 verse 22. I'm reading 23 right now. To be made new in the attitude of your mind. Renewing your mind. When you come and you give your life to Jesus, you know, you surrender, you submit everything that comes in your mind. And I can honestly say, man, that was my struggle. But, you know, when God saved me and I totally surrender everything to Christ, every
lie the enemy would come and place thoughts in my head, I would pull it down in the name of Jesus. And that's a daily thing you have to do. Because sometimes, some of us, especially us women, we kind of fight our battles in our mind. But I thank God because the Word of God has taught me a lot. You know, o le upulia wa whaia le mawhaamalo si anga. I lo wia sa valinga. O lo wia o lo whaaleanganga. So te whaamalo si ati te o le uso mali tuangane ta mamati nao mafuta mai le nei. Le nei afi afi. Awe te whaatali, sawe awelo wola mole atua, a time to tear down, meaning letting go of everything, letting go of your old self, you know. Um, First John 2 verse 16 talks about, you know, pride. Tolu me na faami pa ni ole pride, and lust of the flesh, and what lust of the eyes. Ole ola fa'alitino la lea. So I saw it avela wola mole tua. O mea yeke e fight ma oe. Le tuna nanga lea le tino. Ai ma waa le upu a lea tua ia te oe. O le upu la lea. E whai lea ma whaamalo si anga ia te oe pe a sau lea li o le lalangi. E tam whai e le petia oe. E tam whai e pull you down, remind you the old self. And, this past week, like I mentioned, my husband actually testify about this past week. When you're being tempted, even your own family can, it's supame because olelalangi we face this stuff. Le fa pe saulo e avilo wola mole too, and then everything is perfect. No, you're gonna face trials, you're gonna face temptation. But mawa'ailo upu o ile upu le tua olo alofa fo ile ya Yesu Keriso e te mawhai ai na te te'e atu so o se mea e come your way. O te whawhataila ile atu ala na alofa malana ngā leia te maua wai lava e maua. We're just ordinary people just like everyone else. And, I just thank God because it's only through the word of God that you're able to withstand anything that the enemy throw at you. So I want to encourage you today, whamaile upule ale tua ile mo yoane lua, beilana fasoile tama faleanganga nei. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Ah, so olo wola faleanganga la e a mata ile foundation la lea o Yesu Keriso. A build lo o langa i lunga o lea tua, i lunga o Yesu Keriso. No matter what come your way, beila le fate ta inga le maua le tusi lea. Beila le fate ta inga le mo le mātai o fito lon fa ipolo fa. Therefore, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. O le rock la le foundation o Yesu Keriso. Ale built lo o la faleanganga i lunga o Yesu Keriso. E tasi ale sa o le li ila langi whaingofinge pa u. Meaning, if you come to give your life, or because somebody, or like because of family member that goes to this church or whatnot, or because your parents are a pastor, or polea lava le situation, ai saula e pete alu foi fale tangata va ai fa tangata fale tino sorry. E whaingofia na pa u. E whātusala lea i tangata e build lang whale lunga le sand. Ni me matangi ma me mapena. E malipe But built lo wo langa whale anganga po lo wola I lunga o Yesu Keriso, which is the rock. No matter what come your way, you will be able to stand your ground. Why? Because your foundation is built on Jesus Christ. Ole tua foi la le ole tua e ola.
So le nei ia so fa malosi atu ia te oe le uso ma le tuangane ta mawha I ma le tina a I le tā ua o le build a lo ola whaaleanganga I lungo Yesu. You know, ele whapela nga le build a lo longa and then you just go free thinking that everything. No, it's a daily routine. You have to constantly work on it, you know, through prayer, through fasting, through reading of the Word of God. If amalosia ilo wola falianganga, if amalosia ilo savalinga, if ingo fie fo ia te oina te e atu, mai lei ma faososonga ti Apollo. E fesoasoani ai foʻi I lo oe wā malo toʻalua, wā malo whānau, wā malo āinga, po seisi lava, co-worker, whoever it may be. A whapela e ola lo wola build on Jesus. E whaingofie foʻi la ia te oe, ona withstand anything that come your way. E moa foʻi e oe le oli pape o mai whawhitauli. E tupu mai foi me te tono lo oe o langa. But the peace lai moa e oe I lo sau e ave lo wola. E le loe ma ua whamatala. You know, we're great examples. And I just thank God for that because we see it throughout the 1 year that we've been married, you know. Giving your life to Jesus is the best decision we made as a married couple. You know, whawhetai a uile tua lana saving grace. Whawhetai foi a uile tua lana upu. Whawhetai foi ala uile tua I lana tuua wanoa ia te maua. Because o tātou uma, tātou te angasala uma. The word of God says, for all have sinned and fall short of the glory of God. But I thank God for his grace. I thank God for his word. Whawhetai a Yesu ke riso a. Neina whamanatu ele. I toto Yesu ke riso. Fitaya ya Yesu le lofaya te tato. Le o moa tato le ola. So, os whamalo sile na ia te oe le uso le tuangane ta mama tina o mafuta mai le nei tula fiafia. Ia vele ni upu. E whama alosi oe ma whamanato te fo ia te oe. E lofa le tua ia te oe maa. No matter how deep le angasala o lo tato iai. Awane e manatu o waloloto te le a. No, come as you are. You know, Jesus will meet you where you're at. So, o sina o whamalo sina o se upu fo ile na moa mai a uia ile mato ia. Upu sa whaasua ile tama whalianganga ile mato e kale sia nene ia. So, whamanuia lava le atua lo whaafonga, whamanuia fo ile atua se taimi fo ia. I luma te toe mata ai whawhitai atu nen mai. Le soafa Yesu. Amen. Ia, via le tua. Ia, ole tari tonu fo ila. Le nganga ili nefia fia. Ole, o se upule na whaamalosi already did. Whaamalosi mo I tātou ili nefia fi. No. Ili nefia fi. Ia, whaptai le tua, ia, o lona upu sa papena la launga ina. Ia, le sunga le toe ina ili nefia fi. Ili nefia fi. Ia, ala ile launga ina le fina ngalo le atua. Ia, te tonu a whaamanuia lo loto mo lo fina ngalo ile ne aso. Ile upo le atua. Whaptai le atua ia I lona upu whawina o lo whapena o lo tātou whaalongolongo I pia ia sa tasi. Ia, ala ili tātou tapu inga masauninga o le asa ma le asa. Ia, o le vi inga nā ma le whaptai le atua. Ia anga leile atua ia whapena o nanga lua le mana o lona nganga pa ia. I lona upu li nea fiafi ia I la autou loto mo autou fina ngalo. I li nea fiafi. Ia peuna whai maile fionga le atua. Ia tatou tu mau pe I le atua ma le wha maoni ma le loto wha tutua I le atua. I le eise me whaingatai I le atua. Ia tatou wha alango lango po I le nganga pa ia o le atua.
inga lue mai lo loto mo lo fina ngalo ina ia whaia le ala sao ma le manatu sao i teimi whaia i au whiwhiringa awane i whaia i lungo lo iloa ma lo poto po lo wata mai ai e au ia i tātou ona tātou whaalangulango i le nganga pa ia o le tua o lea ia vi ia le tua whaptai i le tua i le nea fiafi ia e ala i lona upu o lea ia whamanuia te le tua i le nea fiafi e tari tonu foi ia o le si uilna o le tātou polkalama i le nea fiafi ia mole atu lea nganga whaptai ia i o tātou ainga wo ma e masani paanga masani o le tātou polkalama o le Jesus is the Answer Podcast i le nei fiafi whamanuia tele le tua i toe vaenga i le amatanga ina o le nei fo i vai aso i fe au manga ruenga talo i le tua ina ia whapena na pui pui tātou uma tātou sauni atua i fo i le nei vai aso ia i fe au manga ruenga talo fo i le tua ina ia whapena ona au mai lona nganga pa ia tātou te va lua pa tasi ma le nganga o lona le nganga pa ia o le tua ina ia tātou mawhaia ona tātou tau le taua pa le nganga i le nei vai yeso i mawhaia fo i tātou ona te le fili ma ona mai lei ma ona fo i po mai lei pe pelo ro tau mawhai e le petia i o tātou ola pa le nganga ia i le nei vai yeso tātou te talo i le tua i lona sosoani ina ia tātou mawaa pēr ma mautū pēr i le tua ia o tātou sauni atua i le nea fiafi e lea ia tai atu foi ia i le tina o au ia i le nea fiafi ia tangi ia vi ia le tua manuia foi i le nei vai aso ia te o le tina manuia tele le tua ia te o le nea fiafi e le ngata i lea ia a mole atu foi le mātou alo whaanga ia le polkalama ia i le pas o le tātou polkalama o le tātou pas ia fina i le nea fiafi fina. It was so good to see you today. We're so happy we missed you. But papitai i le tua o lo o maua pea oe le tua fine po le afu fine le maa losi ma le ola mai le tua. Papitai fo i le tua i lona wha maa lolonga i ate oe le pas. O lea tātou fei loai i le asa i luma nei pea o toi le ola manuia o lea whātou whāti ate oe pas. Bye Fina, we love you. Have a good week. We see you on Sunday. Ia o te tonu ia tātou pokalama na ai le wha umali tātou pokalama. Ia ni tātou folfolanga pa mole mole. Awane i ngalo le tātou pokalama i le astofi. I le itu lai iwa. Te leo astofi o lo tau mawhai ia o vave manawa mai. Ina ia tātou i mawhai ona vave a mata tātou pokalama. E isi teimi wa matau tāre walu o lo tomo whai ia ai au tai ai le tua o lo maua pene maa losi e whai ai le tātou polkalama o lea awane i ngalo le tātou polkalama i le astofi le aso nei le ngata i lea le asto nai ia ma le sunga ia tala lei e se kia ia le ngata fo i lea ia o le asa ia ma le tina o le ainga nei pea ho atua i le ola ma le malos. Amen. O lea, tātou toi whelua i le vai aso fau le nei vai aso i le stofi, ia ma le aso Faraimo, oi ma le aso na ia ma le asa, i le alofa ma le anga lei o le tua. O lea, ia, vi ia le tua whaftai i la o tau talo sanga, mana tua mai le tātou polkalama i la o tau talo wha mole mole, i mo o mia la o tau talo ina ia whapenao na ao ngāli nei polkalama ina ia teleni a nganga. E o mai i le tua e ave i le tua, matalia Yesu e avea mo na tua li imo tātou whaola. O lea, mana tua le tātou pokalama i la o tau talo, e o nāro le sa o matalanga, manuia le nei a fiafi, manuia le nei vai yaso i fi au mga ruenga, ia ile nganga o le tua, tātou tu maupe i le tua,
au manu o loo tātou maua pele a wanoa ave o tātou ola i a Yesu Keriso. Talia Yesu e avea mo tātou alii mo tātou whaola ia i le nea fiafi. Ia lea, God bless. Ia manuia tele ni neiva Yesu. Ia whatowha atu. God bless. Manuia le neiva Yesu in the name of Jesus. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.